Wewe ni kabila gani? Hallelujah. You will be happy with the church when we trust in him. Tunakutukuza Mungu kwa njia ya kukuamini. Tupigie Bishop makofi mazuri, ongeza makofi mazuri. Kwa urafiki na Mkulino sio mtu hivi. Sio mtu hivi. Haleluya. Jirani ni vizuri kupea mtu maua akiwa hai. Before kofia ya champion, sijui kama Tito unajua, hii ni familia. Na adui akatawanyika. May the God we serve. Ndani ya Rogos. Bwana asifiwe. Hora karufio. Who hacks? Akona mikono, yeye anaweza Kanisani na ni kitambo. Na akasema sasa huyu mzee na ni mweupe. Na katika ibada hii asipatikane mwingine ila wewe wa kutukuzwa. Pia jimbo la Wayakiwe kuna Reverend Jeff leo kwangu saa 9 nakoma kutoka juu hadi chini akiwa salama. Mtu wa kwanza ambaye ataoje majina ingine, naona raha imeanzia. Jameni, ndio asante sana. Wale walikuwa naenda wafike wapi? Nani? Wale simuwae kufike mpaka sisi. Rakoleto the Deputy Chief Chaplain wa Administration Police in Kenya miakeo na ni savite ni hujirie thigari miaka 30 na dauma wira savite kana dutete wira miaka 37 na nigenete ni kuma wira dina thayo na dina riri wa Ngai. Mundu wona ahewa muchara akagia na uhoro wa kuiga muthithu na ningi mundu ahota gwiciria ati muthithu no mbeca iria iri bengi, no ningwenda kuga muthithu ni tunyamu turia wiigeire ugathie haho kagura kaproti, wakinya hano kagura kaproti, na kuria guothe urithiaga wira ukamekicua ugiuma kuu ugicoka ni kuri kindu ngionania. Noguo niguo kwivanga, noguo niguo kwihariria, noguo niguo gutumira mbeca ciaku wega. Mahinda maingi riria officer kana officer aremwo ni kwivanga wega acoka mucii, mahinda maingi ni kurehege thina tondu ni ugukora ringi ni megukinya makahitania na ciana kana ringi makahitania na mutimia tondu riria arari wira ndaramenyerete kwivanga na kwivanga wega na family yake. Na ningi undu uria ndingiuga ni wega gutea family yaku iria Ngai akuheire o kiambiriria, nigetha onae warikia kuma wira-ini family yo igagutungata na igakwamukira wega mucii, nigetha ukorwo tari na stress ya retire. Mwandiki umwe andikite akauga wandikwo muthi wambiririe kuritaya rucio, na riu tanie ni ngoretwo ngimenya miaka mingi ati ni ndi hakuhi guthie retire. Oguo kindu kia mbere no nginya ndingireta aricire physically, na nyingi nditaricire nginya kuria ngaritaya njikare ningi ndaritaya ri ngeka atia. No ndirahire maundu maingi ni undu ni thiete sub county nyingi, na ndakinya sub county nyingi ni njakite makanitha
ninge to horo wa gwaka makanitha tu ono horo wa gukuria chaplains yaingi makaigira thiini wa wira uyu wa utungatiri na government magakinya gutuika andu responsible na toro uo wike ni ndeithitie family nyingi na gahota gukorwo family nyingi ni icokaniriire na thigari nyingi igetikia Ngai undu uria utari hau kabere. Kwa kweli mtu unapoingia kazi kuna pesa unapata kwa sababu umeajiriwa. Wengi wao useme officers wetu, askari wetu wakiwa wachanga kabisa hawajachua kutumia pesa zao. Unajikuta watu wengi wanajiingiza katika furaha ya kujifurahisha, kutumia pesa bila na mpangilio, kutumia pesa kwa namna ambayo hawezi hesabu ama kuangalia kile inachorudi baadaye. So anajikuta kwamba muda inasonga, na ukizoea tabia ya kujifurahia tu bila kuwekesha ni tabia fulani. Lazima mtu uanze kujifunza mpaka inakuingia, na usipojifunza unaweza ingia katika mafundisho hali ya kutumia pesa vibaya. Na wengi wao kama vile tumeizi tukiona, unakuta mtu achachipanga wakati wa retire imefika na sasa anaanza kuhangaika kwa sababu hakika mshahara itasimama na kila ako nacho haitamshikilia afike kiwango cha kufurahia kila alichokiweka. Lakini wengi wao walipoweka wale wanaoweka kidogo huku na kule, biashara kule na pale, na hakika unaona anaishi maisha ya kufurahia. Na hivyo basi natueleza kwamba sisi wenyewe tujipange kwa namna yoyote, kwa hali yoyote, na kuchipanga inahitaji hekima ya kuinvest, ya kuweka kile umepata, kuweka vizuri, kuinvest katika plots, kuinvest katika money market, na kuna ushauri mwingi ukifuatilia kabisa. Kuna wale watu wanaweza shauri wewe namna unaweza wekesha pesa zako kidogo kidogo, ujaza kibaba, na kuweka pesa tu kwa bank haiwezi endelea kukua. Ni vizuri uweke bank, ni mzuri kuweka katika projects kama plots, ingia katika miradi na Mungu atakubariki. Biblia takatifu inatufundisha kwamba angalieni ndege za angani, hawalimi, hawapandi, hawaweki kwenye kala ama store zao. Na hiyo ni hekima kwamba tujitayarishe kwa mapema, tuanze kuchipanga. Na mtu anapojipanga, ajipangi na mambo makubwa. Unaweza jipanga tu mambo madogo, na vile uko na hekima ya kuweka hii na lile likakutane, waweza enda katika heshima hata unaporetire. Kaine mwega. Hallelujah. You will be happy with the church when we trust in him. Tunakutukuza Mungu kwa njia ya kukuamini. Tupigie Bishop makofi mazuri, ongeza makofi mazuri. Kwa urafiki na Mukulino sio mtu hivi. Sio mtu hivi. Haleluya. Jirani, ni vizuri kupea mtu maua akiwa hai. Before kofia ya champion, sijui kama Tito unajua, hii ni familia. Na adui akatawanyika. May the God we serve. Ndani ya rogosha. Bwana asifiwe. Hora karufio. Who hacks? Akona mikono, yeye anaweza Kanisani na ni kitambo. Na akasema sasa huyu mzee ni mzee na ni mweupe. Na katika ibada hii asipatikane mwingine ila wewe wa kutukuzwa. Mia jimbo la Wayakiwe, kuna Reverend Jeff leo kwangu
saa 9. Unakiona nakoma kutoka juu hadi chini, akiwa salama. Mtu wa kwanza ambaye ataoja majina ingine, naona raha imeanzia. Jameni, ndio. Asante sana. Wale walikuwa wanaenda wafike wapi? Nani? Wale si ni wa FDC mpaka Ningihoya atongoria aria mathuritwo Kiambu County nimetikire kurutithania wira me kindu kimwe na metikire muno ku support governor uria uri ku ihinda riri gitondu Kiambu ni koretwo na mathina matiganite o murira wathurwo agathurwo ihinda rimwe kana tamu imwe na ni kwenda kuga ona korwo ni wothurwo ndungihota kuruta wira na rita ria mbere na mundu nethiaga tu o uria na experience ona handu hothe mundu akiandikwo wira ni oragwo experience koguo ni wega andu mathura mundu magacoka na magitika kumuhinda ringi ria keri nigetha wira wake ukonekana na miake wathuritwe 5 ri agetikirio kuruta wira wega na aria mamuthurite magetikira kumusupport tondu riria murarehe uteti muingi thiini wa uruti wa wira ona uraruta wira na aria marukuruta wira ni tondu gutire murutagiaga na stress ni tondu wa kurora aria maramunyitirira handu ha kumuhe thayo urute wira na ni stress maramuhe na bara nyingi koguo ningihoya aria mathuritwo metikire kurutithania wira me kindu kimwe na iguru ria mothe matiane na maheane itio mundu arutire haria hereirwo wira ni aromboie ho ni turakorwo tuna mathina maingi urakora kwi projects yambitio ni aria mari kuo mbere ugioka mweru agatiganire project icio akambingi njeru riu maundu maria ma mbere magatiganirio handu ha kwamba kurikia macio nigetha tuhote gwika maria mari kuo ihinda riri koguo ingihoya governor kana atongoria aria mekuo mundu atanambia project njeru akamba kurokana iria cia tene ni ndiku tondu ciothe ciambitio ciri cia guteithia muingi na cia kurugamia kana cia guteithia andu aria me ground na nio makoretwo na mathina maingi. Ingira andu a Kiambu atiriri ni undu wondu ucio wa gukorwo twi bara cia gavana maita maingi. Riu ni hindi marore kwao niku na marore andu acio makoragwo mariti-ini cio nio mamathuraga na tondu nio mamathuraga ri merore mone atiriri gukorwo tukireherwo haro ni ithui tuteaga ti acio marehaga haro mateaga kuguo manyitane marege regane na haro iria ciothe ingiuka andu a Kiambu angiimpishwo ta riu andu a Kiambu no mate miaka iyo iri tigarite na no mate indi nyingi muno maundu maria abangite mathibitari ona magwikira matawa na maria mangi aranyitirira andu aitu a youth no gukua mangikua ni tondu wa riri process iyo ni nene igikaimpishwo agigacoka mundu ungi no kio edit na thii na mbere miaka iri itu ni kura yora na no wajiku ugukorwo orirwo no na mbeca iria tungiko turagairwo ri no kurira irurira tondu ni kwaga kuruta wira na ni gucoka iri icoka na ningi ngauga atiriri ni ta mugikuyu mbere ngianjio ri ni uru muno gukinyagia mundu ambitie mbere haria gatagati akerwe haraga ni acokere ngi katutagirekaga tukarikie no nigetha mugundo geka atia ukarikio na nigetha tukihande tukiumirie